든저 오글라 스토어 치세체 강라 상부체 오 딜레체 땅저 사자 준주지라 둠데오지 서베케자다 다데 상마 진다 뿌라 기전네 전 차상 제와이나 봄 듄당 दाइ हाम्रो यता चाहिँ अब के हुँदैछ यता यो चाहिँ ढलान गरेर यो माथि धुप बनाउने धुप बाल्ने ठाउँ बनाउने अनि त्यसमा चाहिँ के तल चाहिँ के बनाउँछ तल चाहिँ त्यो यो चाहिँ स्टिलको बस्छ यहाँ रेलिङ आमाहरूले समाएर माथि जानको लागि अप्ठ्यारो भएर यसको लागि हो चिप्लिँदैन पहिला त अरू हुन्थ्यो होइन यो राख्दाखेरि यस्तो गर्दाखेरि पनि चिप्लिँदैन ग्रिपवाला हो यो होइन यो त काम थिएन 1-2 वर्षमा त जान्थ्यो यो भाँचिन्थ्यो होइन अहिले नि भाँचिरहेको छ नि त यो 템바 센제 난가 창마라 나조델레 다 드린ян데 녀상 쉬어지도 디 타나간조 곰베 나로 카진 창마 레고 줍레 다 타나간조 칼치기였으나 고기 될라야 탄다 디스 심바이 될라 카리 쉬어였으나 먼저 디가라 타일 지다 마셔야게 타일 띵이야다 직 디냠돌라야 아니 락바심이야 자게 락바심이야 자야 다디 카르레스나 진다디 포모중아게 다나 아리를 쇼겐 포모중아 모란게 아니 디 인지미주 서로지 디그 조정 가져야 바나 나랑랑 특기 있으라니 근데 제가 가지는 데스 디중송 디네 먼저게 랍사 아니 책다르게 당체 랍사 아니 데라서 다 드리는 당원에 고조와래 데라 락바심이야 짝 스틸기 아니 데라 마블 탄다 오게 디 마블 띵원하시 어다 디팅에레 찾아라 디 지다마셔게 마블 디레 아니 디네 술라 짝 술라 아니 메도 디데 가말라 디데 숨숨 샤로치스라는 모랑랑 당보니 디데도 오지 랍서 다 디랑랑 시송게 온서 소에이 안 디 메인 엔트런스 데르 곰백 다 파조 디네 파친제 디냠돌아야 구갑 심자는 먼저 가르쳐였으나 단다 냠아 데라 상부 제 아니 앞에 소보도 돼 상바 아니 디파로 데라 먼저 싱다 데라 상가생에도 파루 투루 소보 쇼다 디에 냠도 안에 떨어졌다 먼저 상부에 드랑랑라 찍랑라야 랑체 사자 갸쳐 주고래 안 디오라 마기타 싱 든저 오글라 스토어 치세체 강라 상부체 오 딜레체 땅저 사자 준주지라 둠데오지 서베케자다 다디 상마 진다 포모중아 모라나데 땅어도 냠도 쓰샤이 디냠도라 저 스탄샤이와 디 추조데 디르 타다 델라에 먼저 타다데 락바시메다 스틸기 락바시메 자사체 마블 당고 먼저 디팅 차이 디체 디네 아니 파게 타다 먼저 디와 가서 많이 통고 고사 델라에 딘자라는 찍자데 델라에 마블 팅 파게 디샤체 안디 냠도 탄다 락바시메 딘자라는 소야이 오 디녀상 시켜고 सबसि디녀상 디야 캬샤유 다디 공도 쉬워나시래 단단 건조기 디 파르갸와기 단다 사딩기 파르갸기 블록지도 다다나 창맥이 모투니 프로그램다 튀녀로 난 대회 갑라 먼저 콤베기타 할람 뿌라 렉바페 야고 총서 찍라니 도송타야다 진다 퉁게도 빼 야고르샤 다야 카셔지기 단다 콤베 낭로라 아니 먼저 낭로기 다지 랑가도 좀 빼두자라 델라 도지팅 투나세냐 근데 삼자동에 근데 두로 다 삼자동에다 레라오요레 이내야 먼저 미 신대동 잡게 고라 딜레바베 아니 디다 직주에 계란기 디레스 직마 세다체나 신대 장은 패전 라도 코르스 근데 총수로
안 디스도 잡아 아니 오래다 냠도 단다 포모 중하기 내가 단다 söde 디 냠도라디 냠도 세다 시셔나 sabskhasna khaznya nganjoge talade chapsan söjoda tapsan söjoda dinela mangbola de zamba 야 카시에지기 먼저 디르체 고금도 디르 신들 자는 먼저 잡기로 와서 근데 중샤 다들 먼저 넘버서로 가리 슈기스나 먼저 신들 루로치 대 잡로치 들라저 세다 쑥 강을 나가요 말 슈들 슈메 가서 유튜브 디 단다 템바 아스크 유튜브 상매게 따기로 송상 안 데라 샤샨다 데라나 시샤샤 상매게 참에 고도 다들 용기를 삼자니 현대 난게 나간 거더라 안 데라 센터다 상마보다 중요하다 단다 데라 냠도 가사다 레와슈에이 다른 먼저 사딩 디 상마 bombe기 사딩 내체네 탑상기 사딩 뿌라라 아니 단다 도지 띵투와이나 돌아 나가니요 당연 어디 얘기 도지 마게 칠로기 도지 중소 아니 도니와디 다디 도띵나라이시 도 child ta di child ting mai na josong ta ti chembo dugudo ta di khande chiguna di che ma cha ta namba jogi shendevla ralewa peje ngajo di gomba nanglo chajang la di square meter ni dong dunja do square meter ni dong dunja la ya di child la na ta di child da bet lagi sa ma di do ta da di sha bobo jo invoice jo didama sho de sha 데라 다른 먼저 estimate 랭교 나로라 제 시샤바이나 뿌라 기전네 전 차상 제와이나 봄 뒤당 십자 주고도 다 단계 치료라가 저기 오라게 타나 도팅 샤교디 도디데 녀바이나 배제 봄직즈 융아 주고요 다 estimate 라마스도 봄 축슬 차기도 어 디데신 따디냐상 꺄샤야 아니 계시 신대 중바이나 내가서 파다버 서샤야 신대 마중바이나 야미 망고지 창발야 답싱다는 지금 말아 신대 생의 수에는 소수 되버기 잡아야 아니 인다 인생에 되다 여바이나 다른 어저 템바스키 단다디 인동들한 게 오라야 아니 가서 뱅게 어카운트 마 스콜치 데라 아니 페샤 타로나 슈에 참말라 안디 중반은 어저 교보 강 교조스 투와치게 투지체 야 남랭의 상만로 공감상 트러스텔에 ngatemba phai chola kel samduni shijani namasung nyindong singe sawaina nyindongla like share subscribe chiro na lani shwe ta danda de ngazu samduni shija gombe nanglo la re ta khasingyama gombe nanglo la phupomogi sangje che ani 탑장 능로라 아니 취yapsa 찬취yapsa 베신당 두저기 내가 디 차상 룹 차와레 다단다 양 예자 도스타 곰바게 단다 켄자디 켄자라 단다 디 타일 거도 아니 책다 호랑라 직 केजे चाहिँ नमस्ते दाइ नमस्ते अनि दाइ हाम्रो यता चाहिँ अब के हुँदैछ यता यो चाहिँ ढलान गरेर यो माथि धुप बनाउने धुप बाल्ने ठाउँ बनाउने अनि यसमा चाहिँ के तल चाहिँ के बनाउने तल चाहिँ त्यो के अरे धुप बाल्ने दाउरा हुन्छ नि र्याक मुनि दाउरा काठहरू राख्ने त्यो मुनि चाहिँ अरू चाहिँ के त्यो माथि प्लास्टर गरिदिने अनि धुप बनाउने ठाउँ के अरे जलाउने ठाउँ बनाइसकेपछि अनि कलर गर्नु पर्यो त्यसलाई अनि यो सरसफाइ त्यही हो अरू त अनि यो कति हो अग्लो कति हुन्छ दाइ यो अल्गो वालभन्दा माथि हुँदैन वालको लेभलमा 3 फिट जति हुन्छ लगभग वालको लेभल बराबर हुन्छ यो पहिलाको भन्दा चाहिँ एकदमै स्टेप गरेर जानुपर्छ यो माथि टुप्पामा हामीले ठ्याक्क भेट्दाखेरि लगभग 4 फिट माथि चाहिँ त्यो धुप बाल्ने ठाउँ हुनुपर्छ अनि हाम्रो यता चाहिँ अर्को के हुँदैछ दाइ यसो उतापट्टि जानकारी गराइदिनु न दाइ उता टायल लाग्दैछ उसमा सबै समय यो अगाडि चाहिँ अब कोरा गर्दैछ अब यो आज भर्याङको यो सिद्धिन्छ भर्याङको सिद्धिएपछि अनि भोलि हिँड्न मिल्छ अरू त त्यही हो अनि यतापट्टि जुत्ता र्याक एउटा बनाउनु बाँकी छ यहाँ के अरे जुत्ता यस्तै यो जुत्ता राख्ने र्याक फेरि उतापट्टि दुईवटा बनाउने अनि यसमा चाहिँ स्टिल राख्नुपर्छ यो एउटा यो छेउमा उल्टा छेउमा बिचमा
गरेर आमाहरूलाई गाह्रो हुन्छ भनेर समाउने ठाउँमा राख्नुपर्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ अनि त्यो परतिर पनि राख्नुपर्छ 3 ठाउँमा त्यसरी राख्नुपर्छ अब यतापट्टि चाहिँ टाइल भइसक्यो हैन अब यसमा चाहिँ यहाँ आमाहरूले समाउने ठाउँ राख्नुपर्छ यो स्टिलको बस्छ यो चाहिँ स्टिलको बस्छ यहाँ रेलिङ आमाहरूले समाएर माथि जानको लागि अप्ठ्यारो भएर यसको लागि हो अब यसमा भयो त्यसमा टाइल बसिसकेको छ पर पनि होला सिमेन्टी लुक दिशा मिस्त्रीगी यता टाइल किनेले itu अनि दा यो टाइल छ नि टाइल अनि यो चाहिँ के रे हिँड्दाखेरि चिप्लिने त्यस्तो के हुँदैन छैन एकदम ग्रिपवाला छ यो यस्तैमा राख्ने बाहिरै राख्ने टायल हो यो यसमा के नै यसमा नचिप्लिने यसमा 10 टन गाडी हिँड्दा नि केही हुँदैन यो अनि त्यो भएर यो अर्को राखेको यो यसमा चिप्लिँदैन पहिला चाहिँ पहिला त अरू हुन्थ्यो हैन यो राख्दाखेरि यस्तो गर्दाखेरि पनि चिप्लिँदैन ग्रिपवाला हो यो पार्किङ टायल भन्छ खास गरेर रे ngoma de cement gyap gyo che ani ma undu chawa gyap ani ma undu la mo jeda shuni पहिला यहाँ सिमेन्ट लगाएको थियो हैन अनि कलर लगाएको थियो अनि पानी पर्दाखेरि चिप्लिने सम्भावना धेरै यसमा त अब चिप्लिँदैन किनभने त्यसमा त पहिले त किनभने प्लास्टर गरेर मसिनो गरेर अनि रङ कलर गरिदिएको थियो हैन रातो कलर गरेको थियो अनि अहिले त त्यो सबै निकालेर त्यो रङमाथि त बस्दैन नि त यिनीहरू त अनि त्यो भएर सबै निकालेर यो गरेको हुन्छ यो त अनि यसमा चिप्लिँदैन यो ग्रिपवाला छ यो बाहिरै राख्ने टायल हो जहाँ राख्दा नि आउटडोर रे पार्किङ टायल भन्छ खास गरेर ए Akuran tanda level dikteşti. Ya ani an deji şuye yin tanda de sangbur tangsa de ngola paydir do. Ani paydi tap che. Ani tekdar horang gilan de tap thare lagi do. Ani dai azule banu bhayo ni अहिले यो उट्यो पातलो थियो के भन्दै थिए नि त्यो अब पातलो सानो के अरे एकदम पातलो पनि डन्डी पनि पातलो भयो नि त यो त अहिले यसरी चर्किया छ यो हैन यो त काम छैन 1-2 वर्षमा त जान्थ्यो यो भाँचिन्थ्यो हैन अहिले नि भाँचिरहेछ नि त यो पुरै ख्यालै खाइरहेछ डन्डी नै कति कम हालेछ अब यसमा डन्डी कति छ बढी त धेरै बढी हो घरको लोड भन्दा नि बढी भयो यो त डन्डी त यो घरमा त यति हाल्दैन 2-3 इन्चीमा हाल्दैन नि त यो त लोडको लागि लिन पर्यो अनि पहिले अब 4 इन्ची गाह्रो लाएर राखेको थियो हैन अहिले त अब यत्रो 14 इन्ची गाह्रो लाएर जत्रो वेट पनि थाम्छ नि त यसको लागि हजुर हजुर सबै उ त्यो खाइसकेछ हेर्नु कामै छैन इच्छा चाहिँ निङबदे पुरो चाहिँ ग्याप छ तु अनि खोइलन त दन्दे थुकबो छे अनि थुकबो छे अनि बुला टालन ज्ञान चादि मंगबो पे लुक छे तो पहिलेको थुक छबो छे र पहिलेको पातलो ढलान हुन्छ हैन अहिले अब 4-5 इन्ची त ढलान गर्यो भने त सधैँलाई पनि त अनि दा यो यसको डिजाइन चाहिँ पहिला जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ कि अलि चेन्ज हुन्छ अलिकति फरक गर्नुपर्छ अलिकति स्टेप गएर हैन 3 स्टेप गएर अनि 2 फिटको हाइट गरेर बनाउने अनि यहाँ काठहरु चाहिँ यो ढोका सोका के हुन्छ कि ओपन नै हो अब यसमा मुनि एउटा ढोका त स्लाइडिङ वाला हाल्नुपर्छ होला नि त हाल्दै राम्रो हैन हाल्नु पर्यो यसमा चाहिँ अनि यता चाहिँ के खाली हुन्छ यो चाहिँ पुरै खाली यो फोरहरु सबै फाल्नु पर्यो यत्रो फोर त्यही कुनामा मात्रै त्यति नै ठाउँ बनाएको छ तर त्यति नै फोर भयो नि त अहिले त यत्रो फोर अब त्यति फोर हुँदैन नि त माथि पहिले त माथि पनि फोर राख्ने दाउरा राख्ने मुनि पनि दाउरा राख्ने गर्यो अहिले त मुनि त सफा हुने भयो अनि यत्रो लोड पनि पुग्नु हुँदैन अब यिनीहरू चाहिँ पहिला भस्केको सबै निस्केको यिनीहरू यो सबै ती एकै ठाउँमा भएको त्यत्रो लगभग आधी गाडी भन्दा बढी छ है म तोर्क्यो कि त सिमेन्ट त इटा निङ बदन त पे मंगबो छितु अनि त्यसलाई हेतु